Tinan oin, Tribunal Recurso Serraria Edifício Tribunal Primeira Instância, Sanulo Recentolu, usa desenho e date. Presidente Tribunal Recurso Deolindo dos Santos, Hatoida né, foi encontro com o Presidente da República José Ramos Horta, sexta-feira semana né, e a Palácio Presidencial Alberto Pitedili. Honai katema pemimos hatowa sosial politik tapi ada waktu bahwa itu ini ada di ini memang kami halnya tak umum kecerdasan orang kita ada di harus itu dari contoh ya waktu pasal mulai kami pernah itu terus pernah bermisalnya sanul resitor itu atau dari kita awali nele mau osmet nele kita observasi para infraestrutura halo desenho patrimônio da Universidade de Sira, São Luís, exceto de trabalho de postura lá, cara, será o primeiro para que não é atual e patrimônio São Luís, você segundo kita halo desenho prototipo, desenho ideal adapta a estrutura lain dari dunia, patrimônio Universidade outro lahir di sini dapat bau, lahir di sini dapat merah, pamaliana, basuai, basami, di sini tidak ada apa sama sekali. Mungkin di sini seperti itu. Ini rasa bosan membeso, di sini termasuk itu. Oke, tak hal yang bau, hal di sini dah, hal suai, hal di sini. Yang di sini tidak ada bau betul. Presidente Tribunal Recurso Deolindo dos Santos reencatak infraestrutura Tribunal Primeira Instância né, se remata e retinan oinmai. Reportagem Domingas Amaral, Prisca Sara Televisão Timor Post.